ukuthi waqaphela ibongo zakuba kababa kuyenzeka zinikeze iy'nkinga ongazi nawe oze kanini ulibele indaba enqala ngoba kwesinye isikhathi uzothi uyasebenza but imali awuyiboni. Yes, ithongo liyakwazi ukuyivala imali, ivalwa isona lesibongo lesona namathisa kusona. Balungile-ke laba bathi asisazi bazali bethu kodwa somfuna lapha emsamo somfuna emsamo. Gogo ngiyajabula. Ngiyajabula. Ovela ubiza isibongo sakayihlo ngoba wazi ukuthi watshala. Mawumbifolo ufake. Imvamisa abantu engengibone bejaha ukubiza isibongo sakababa zinsizwa imvamisa. Kakhulu. Insizwa iyathanda nje, insizwa ziyathanda ukuthi vele ishintshe nje kungonakele lutho. Inamahloni ukuthi ibiza isibongo sakonalume ikwazi ukuya phambili. Kanti-ke lo muntu ombizayo uzofika afuna iy'mbuzi la emsamo. Afuna iy'nkukhu eziwu-7. Uzoyithatha khona iy'nkukhu ezokhatha. Uyoshata nini? Ulibele amaphutho abazali. Babe kade befileni ngoba bafile babekhona bebhekile. Abanye bahlala ndawonye kodwa bakwazi ukukhokhelana bawujabulisa ithongo lakomalume. Ithongo lakomalume lihlala elikhala njalo. Uyazi uke kufona omunye, yazi Makeba nginenkinga. Ugogo uyakwazi ukulahla isilwane, sengihamba abantu ngikhathele. Hayi ngiyasilahla mina sibuyi. Cha, ngimbuze wona utshena obani ukuthi unesilwane. Athi hayi abantu engibahambayo bathi nginesilwane pho abasilahle ngani. Mina engingakusho kuwena okukodwa ukuthi hamba ungene kugogo uhlole kuvela ukuthi yini inkinga ugogo lapha leyo nkinga. Ngoba uqhamuka ukuthi ugogo akageze nje engazange abazi ukuthi ukugeze la. Mina ngilalela umsamo wami cha. Ukuthi uthini? Ngiyakwazi ukugeza ngikulahle isilwane ngibe sengibuya-ke. Lapho sengiyazi ukuthi sengingakunika imithi. Kodwa ngawukusela imithi ungazi ukuthi yazi. Hayi ngiyakuzwa gogo. Ngiyakuzwa. Ngikunika umuntu ongasebenzi ngoba ngizange ngize ngikuhlole ngikwazi ithongo lakho limi kanjani. Konke afuna bayazi abantu ugogo eyakhe imithi ayiphumi online. No. Hayi ayiphumi online ngoba ugogo umuthi asuke ukhipha umuthi asuke etshenwa abadala ukuthi lo muntu ufuna umlaphe ngendlela ukuthi noma ugula ufika uthwele umuntu ogulayo ufuna ngimhlole before umlaphe bayasho ukuthi thatha umuthi othile umenze ukuthi ngoba ngizokufaka umuthi kanti isilwane owakho gogo umuthi wecala wenza kanjani? Number 1 ngiyawenza kamnandi. Uyakwazi ukuthi